you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Это истинное счастье. Встретить кого-то, кому можешь раскрыть душу. Сколько бы времени мы ни провели вместе, мне всегда будет мало. Давай начнем с вечности. Nobody's daughter, watching the chemtrails over the country club. Suburbia, the Brentwood Market, what to do next? Baby, what of it? White picket chemtrails over the country club. My love, my love. Washing my hair, doing the laundry, late night TV. I want you honey like when we were kids under chemtrails and country clubs. It's never too late, baby, so don't get lost. I'm back at the start, falling apart in the old ways. I wish I was flawless, I'm not. Was fading away, but everything fell into place when you told me your name. Two halves of a heart, hardly beating alone. But now that I found you, I'm not letting go. Oğlum, bizim adamı sevdiğini, niye yeteceğim o kadar? Saksılanır ol, uzak umur, bir nikahın kart olmuş. En azı 4-5 tane bala olsun. Birinci bala oğlan olsa, Eldar adını koy. Sağ ol olsun. Давай скажу кратко. Будь счастлив. Дорогие наши дети, мы очень счастливы, мы очень рады, мы очень долго ждали этого. Я желаю тебе просто огромной любви, огромного счастья, чтобы мы за вас только радовались. Хайырлы olsun. Аллах хайырлы етсін. Ты сделал, машаллах, правильный ход. Мне очень понравилось. Машаллах. Пусть Аллах откроет вам сердца, минусы. Пусть у вас благо будет в этом мире. Пусть благо будет в вечной жизни. Пусть Аллах защитит вас от Yedim Zerema. Ben sizleri tebrikleyeyim. Hayırlı olsun. Olacak nikahınız hayırlı olsun. Allah baxt, saadet versin sizge. Baxtlı olunuz, bir-birinizi sevip sayıp. Qarpaylarca beraber yaşayınız, balalı, çağalı olup. Bir yastıkta umur ediniz. Ananızın, babanızın sayınız, seviniz, unutmayınız. Чтобы у вас все было, вам за это ничего не было, чтобы вас не велел Аллах, открыл вам путь, чтобы у вас все было, счастья, здоровья.
Идите вместе рука об руку, чтобы у вас все было, чтобы Аллах вам помогал, чтобы родились здоровые детки и чтобы все было хорошо, иншаллах. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, взаимопонимания, много здоровых детишек. Пусть Аллах вам поможет. Альхамдулиллах, мой брат женился, женится, иншаллах. Аллах ярдәмче olsun, пусть Аллах им поможет. И иншаллах, чтобы Аллах им помогал во всех их начинаниях. Хайырлы болсын. Желаю вам крепкого здоровья, крепкой любви, побольше здоровых детей, чтобы все трудности, все испытания проходили только вместе. Пусть Аллах будет вами доволен. Счастья, здоровья. Самое главное. И успеха в жизни. Дорогие Эдем и Зарема, всю жизнь берегите и любите друг друга. Уважаемые Эдем и Зарема, всегда идите по пути рука об руку, уважайте друг друга и любите ради Аллаха. Бақытлы шаслы ұлыңыз, баба ана севіп сайып ұлыңыз, иншаллах. Аллах жолындан да жүріңіз, иншаллах. Дорогие Эдем и Зарема, пусть в вашей жизни всегда будет достаток, пусть ваш дом будет всегда полон любви, здоровья, самое главное, много детей, богатства и понимания, любви, вот всего-всего хорошего. Опа, вот здесь уже серьезно. Здесь уже пошла бойня. А так же а? Ну сразу благодарны могут. Опа. Не, ну здесь без вариантов. Давай еще. Еще. Да, 2 руки. Все? Нет? Пойдет. Я желаю счастья только. Счастья, здоровья. Вот, чтобы она бабалардан, она баба
бабаларына, достларына, бүтін сойсоқларына құрмет етіп, güzel yaşamalarga. Allah kısmet etsin işte. Balalı çağalı olmaya, torunların da toylarını görmeye bizge de Allah kısmet etsin. Bir-birini sayıp, sevip, hürmet etip, güzel yaşamalarga Allah kısmet etsin. Чтобы любили друг друга, уважали, считались с друг другом. И все, чтобы у вас было хорошо. Счастье, детишек, уважение к родителям. Всего-всего хорошего. Что вы хотите? Allah niyetlerini geçmek nasip etsin.
sensin ki aşkın yolu en muhteşem Allah kulu. İnsanlığa doğru yolu sen gösterdin ey Muhammed. O sensin ki aşkın özü, yaradanın bakan gözü, insanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. O sensin ki aşkın özü, yaradanın bakan gözü, İnsanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. O sensin ki aşkın özü, yaradanın bakan gözü, İnsanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. Senin dilinden Muhammed. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب تقبل توبتي واجب دعوتي وسدد لساني يفقهوا قولي واغشر رزقا مبارك olsun Allah Teala kıyacak nikahlarımızı kabul makbul etsin amin bir rahmeti ya erhamer rahimin. İnşallah. Rabbim yaşayış nasip eylesin bir nikahla fark olmalarını Allah Teala nasip eylesin amin bir rahmeti ya erhamer rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر والتدبير ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أكرم رسوله وخالد وبشير ونذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي وليس مني دبورا سائر جماعة المسلمين Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuran gibi nikahın sünnetidir. Sünnetim ayrılgan birlerden değildir buyuran. Başka hadis-i şeriften Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenimiz, bal çağı oğlumuz kıyamet gününde men o sünnetimden vurulanacağımdır buyuran. Başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem apaya birbirine elbise urba gibidir, birbirine hata hususlarını saklardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala nikahlarımızın kabul makbul etsin hayatımızda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak Allah-u Teala razı olganı gibi bir hayat geçirmelerini Allah-u Teala sizlere nasip eylesin amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. İnşallah. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem в хадисе учение говорит, никак моя сунна, кто отрекся от моей сунны, тот не из нас, поэтому никах для мусульман стал после этого обязательным, иншаллах. Никах это договоренность между невестой и женихом, после чего они, иншаллах, мужем и женой становятся. Аллаху Та'аля хаббу махбулесын. И в другом изречении пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, муж и жена это как для друг друга, как одежда. То есть они скрывают, как одежда скрывает наши стыдные места, так и муж для жены и жена для мужа должны скрывать какие-то мелкие пороки друг друга и всегда жить, как учил нас пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, так как он для нас является самым лучшим примером. И когда пророк алейхиссаляту вассалям, самый его гнев, когда он злился на жен, когда они понимали, что он разозлился и что жена что-то неправильно сделала, он не кричал, не ругался, ни что-то не переворачивал, не бил посуду, а он просто молчал. То есть, когда он молчал, переставал разговаривать, и его жены понимали, что пророк алейхиссаляту вассалям каким-то поведением недоволен. То есть пророк алейхиссаляту вассалям, как нам показал, в жизни самый лучший пример, и в женитьбе, и в семейных отношениях тоже был для нас самым лучшим примером. И поэтому жизнь прожить, пусть Аллах даст нам такую жизнь прожить, который доволен сам Всевышний Аллах, и который научил нас пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И, как говорили изначально, никах одна из наших обязательств, это добровольное соглашение и мах. Мах не говорили. Мах это соглашение. А какой-то точнее?
Цепочка или раньше. Razısı da hiç değil. Siz de şartlar, o şartlık yaparlar, ondan altın mıhır. Allah'ımız inşallah Allah ecel. Yaşanan bir şey olsun. Tam böyle bir Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şartlarımız belli. Şartlarımızda bunda otura şartlarımızı yapar inşallah Allah-u Teala kabul makbul etsin hepimizi. Allah-u Teala kıyacak nikahlarımızı kabul makbul etsin. Amin. Bir rahmetki erhamer rahimin. Mehir olarak 10 gram altın inşallah Allah-u Teala kabul makbul etsin. Size razılığını verdiğimiz şartlarda buna şartlık yapar. Mehirini kelime ozu aitti. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Bir rahmetki erhamer rahimin. Şimdi ise Allah'a geçeyim. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Amin. Bir rahmetki erhamer rahimin. Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti İmam-ı Azam'ın iştihadının bu yerde oturan şahitlerin yanında bu yerde ayıtılgan mihirinin karşısında siz Ermesoğlu Edem kardeşimiz Rüstem kızı Zarema Hanım'la Zarema Hanım'ızla apaylıkta zevcilikte almağa razız razı olabiliriz. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Şartlarda bunu şartlık yapar. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu yerde aytılgan mehirinin karşısında bu yerde oturan şahitlerin yanında Edem kardeşimiz, Zarema kardeşimizin apaylığa, zevcelikle almağa razız. Razını veririz. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Şartlarımızda bunu şartlık yapar. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve selleme sünneti İmam-ı Azam'ın iştihadinin bu yerde aytılgan mihirinin karşısında 10 gram altın karşısında bu yerde oturan şahitlerin yanında siz Erdem kardeşimiz, Zarema kardeşimizle apaylıkta, zevcelikte almağa razısınız. Razılığını gelirse Allah-u Teala kabul makbul etsin. Amin. Bir rahmetike erhamer rahimin. En büyük şahit Allah-u Teala'dır. Amin. Bir rahmetike erhamer rahimin. Şimdi ise sizden Zarema'nızdan razılığını sorarak da inşallah nikahlarımızı tamamlayıp Allah-u Teala kabul makbul etsin. Amin. Bir rahmetike erhamer rahimin. Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti İmam-ı Azam'ın iştihadinin 10 gram altın mihirinin karşısında bu yerde oturan şahitlerin yanında siz Zarema Hanım Edem ağamızga zevcelikte, apaylıkta çıkmağa razılığını verirse Allah-u Teala kabul makbul etsin. Şahitler de bunu şahitlığını yapar. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Amin. Bir rahmetki erhamer rahim. Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti
İmam Azam'ın iştihadымен bu yerde aytılgan mihirinin karşısında, bu yerde oturgan şahitlarının yanında siz Zarem Hanım, Edem kardeşimizle apaylıkka, zevcelikке çıkmağa razılığı verirse Allah-u Teala kabul etsin. Şahitlarda bunun şahitlerini yapar, Allah-u Teala kabul etsin. Bir rahmeti bi erhamer rahimin. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, Allah-u Teala'nın emri. İmam-ı Azam'ın iştihadının bu yerde aytılgan mihirinin 10 gram altının mihirinin karşısında, bu yerde oturan şahitlerin yanında siz Zarem Hanım, Edem aranızda zevcelikki, apaylıkka çıkmağa razılığını verirsiniz. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Şahitlarda bunu şahitlik yapar. Allah-u Teala en büyük şahittir. Amin. Bi rahmeti ya erhamer rahimin. Elbette sahibi cemaati muslimin şahitlarga da barakallah aytmağa istedim. Bunu da inşallah bu şahitayız. Elbette şahitlik yapmak, yani свидетелем быть, это не просто какая-то формальность, да? А это определенные на себя берется ответственность, и это ответственная задача на самом деле у свидетелей. Во-первых, перед Аллахом делают свидетельство, что никях состоялся, а еще больше ответственность, иншаллах, сохранить семью, то есть в жизни у людей всякое бывает, да? И при каких-то неприятных ситуациях сохранить семью, одна из задач тоже лежит на свидетелях. То есть как свидетели сейчас, да, являются друзьями, какими-то родственниками, какими-то близкими людьми, да, для жениха и невесты, так и в жизни они должны быть опорой. И, конечно же, для сохранения семьи, для каких-то там приложить усилия тоже возлагает ответственность, потому что это одна из сопротивлений против шайтана, потому что самое любимое дело шайтана – это разделить брак двух мусульман, то есть разложить брак, для него это большое дело, поэтому для нас это как джихад против шайтана, иншаллах, поэтому вот такая вот ответственность, и в случае каких-то неприятных ситуаций вы как бы должны первыми прийти на помощь, да, этой семье, иншаллах. Аллаху Теala kabul etsin. Allahu Teala hepimizin yardımcımız olsun. Allahu Teala bu evin kartını, bir nikahının kart olmalarını nasip eylesin. Amin. Bir rahmetle ya erhamer rahimin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena teqabbal minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Allahu Teala nikahlarımızı kabul makbul etsin. Allahu Teala bu yaşlarını tatlı mabit yaşayış, balalı çağalı yaşayış nasip eylesin. Bir nikahla kart olmalarını nasip eylesin. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah-u Teala kabul makbul etsin. Hayırlı ümmetleri eylesin. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Hayırlı olsun. Kimin kiyevleriniz, kimin gelinleriniz hayırlı mübarek eylesin. Amin. Bir rahmetike ya
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب تقبل توبتي وزد دعوتي وسدد لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سائر جماعة المسلمين واخشى لمسلم والمسلمين اللهم لا يقال dualarımızı, ibadetlerimizi, salih amellerimizi kabul etsin. Allah'ım Teala bu dünyadan da ahirette kurtuluşa erkeğimiz. Son bir nefeste iman ile olan kullarından eylesin. Allah'ım Teala hepimizi salih insan. Allah'ım Teala hepimizni cennetli müminlerden eylesin. Cennetül Firdevs'dan hepimizni kuvandırsın. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allah-u Teala hepimizi doğrulukla doğru bilip oğa koru yaşağı nasip eylesin. Yanlışını yanlış bilip ondan uzak olmamızı, terk etmemizi hepimizge nasip eylesin. Allah-u Teala hepimizni Ramazan ayı için, Ramazan ayını da bizler için saklasın ve onu bizden kabul makbul eylesin. Ve Ramazan ayının sonunda hepimizi geçmiş günahlarımızla bağışlasın. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Adet olarak da dua miraslerimizin başında tevbe istiğfarda bulunayık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe yuhibbu tevvâbine ve yuhibbu mutatahhirin de buyuran şüphesiz Allah çok tevbe etkenlerini ve çok temizlengenlerini sever de buyuran. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şeriflerinde Adem oğulları hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı tevbe istiğfarda bulunanlardır buyuran başka hadis-i şerifinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevbe istiğfar hakkında günahlarından tevbe istiğfar etkeni hiç günah kazanmayan gibi oladır buyuran saygılı cemaati muslimin. Tevbe istiğfar duasını bilgenler tekrarlasın, bilmeyenler amin de otursun. İnşallah Allah-u Teala kabul eder. Geçmiş günahlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi bağışlar amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالمين لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله توبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم Tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi. Eğer elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve diğer azalarımdan bilip ya da bilmeyip kelime-i kufr, şirk, isyan, hata sadır olduysa ben onların cümlesinden tövbe ettim, peşman oldum. Bir daha işlememeye az, mucez, mukast eyledim. Peygamberlerimizin evveli Adem aleyhisselam, ahire cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve her ikisinin arasında daha ne kadar peygamber gelip geçtiyse hepsine inandım, iman ettim. Peygamberimiz senden ey Allah'ım örnek getirip haber verdiyse hepsi haktır, gerçektir. Dilim ile ikrar ettim, kalbim ile tasdik ettim. İkrarım şudur ki Amentu billahi ve bima câe min indillah Amentu bi Rasulillah ve bima câe min indi Rasulillah. Ben Allah'a ve ondan gelgen her şeye inandım. Ben onun peygamberine ve ondan gelgen her şeye inandım. Amentu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'thu ba'del mevti hakku. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Tevbe istiğfarlarımızı kabul et ya Rabbi. Bütün geçmiş günahlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi bağışla ya Rabbi. Dualarımızı, ibadetlerimizi ve bütün salih amellerimizi kabul et ya Rabbi. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تقبل الله منا ومنكم بحرمة الفاتحة الحمد لله Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve'd-dâllîn. Amin. قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعوا فله أسماء الحسنى ولا تجحد بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellimu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ehdina sırat-ı müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili cemaat muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadis şerifinde yaşayan kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi Yasin suresi de buyuran. Başka hadis şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresi hakkında Yasin suresi nasıl bir niyetten okulsa o niyet yerine gelirdi buyura. Bugünkü iyilik dua merasimimizde bugün hayırlı yaxşılı niyetlerimizden Yasin Nebe surelerini oku bağışlama niyetindemiz. Allah-u Teala kabul etsin. Allah-u Teala bütün arzu isteklerimizi, hayırlı niyetlerimizden Allah-u Teala yerine getirsin. Allah-u Teala bu iki yaşını tatlı, muhabbetli yaşayış geçirmelerini, bağlı, çağalı olmalarını nasip eylesin. Bir nikahının kart olmalarını, Allah-u Teala razı olan bir hayatını geçirmeye, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem öğretken bir hayat geçirmeye Allah-u Teala nasip eylesin. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين.